Hello, friend. Cheng si kardom kadu kawe British 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tamil la penpini puthot nali to phana kiwan pila bangke non hejong puthot ke launch pon CMAAA 2.0 mate chief minister Atmanirbhar la so scheme aputhak sipini nali tuma fan la so video long na khan pachini ponik pola pen kedamta ho 2023 aning kan hostameni lila so scheme aputhak stamela so YouTube channel long khan pachini ponik allo la seola subot pina ana bang fu abang fitum ka apply dun tum do la si kumat ma si la soli ke long dun ma na li tum la so video comment along pachini gon tang de non la puthot CMAAA 2.0 la so scheme puthak non pathek pen che than pononang la pen lang pononang na li tum la so YouTube channel long jong si na ka humri milang pute chingon pen subscribe gon la pen videos ta na li tum share ponigon liking si pegon tang de non chief minister Atmanirbhar la so scheme puthak le lang pononang la pen Chithan Polonang. Tanenon pathek pen lang Polonang Chithan Polonang CMAAA mate mukhyamantri Atmanirbhar assam abhijan scheme laben kidam ta hostamel so scheme labangke launch ponigelo lapen penaan dak abang fu abang fi tum na sotang ka bangke longdon ikpota hailola sikidam tang page 1 along komat masik longdon manali tum na so video comment box lo nang litum pachini non la penon akimi kuma masi ki jog dun tang mate ka apply dun tang mala tana litum pachini tame la pen name of article la bang about na litum chini po CMAAA assam government lo la pen scheme men la bang na litum dak thek polong ji mukhyamantri atmanirbhar assam abhijan scheme no la pen dak launch pon la bang na litum thek polong ikpo honorable chief minister of assam sir akha hemant biswa sharma hin pensi dak karalis pon iglo lapen ke launch pon adet labang ke nali tum dak theklongi first page labang ke september ke dam tang hot 2023 aning kan 1 september hot se september chiklo hot se release pon iglo lapen la so videos taminili ke dam tang hot tame nali tum afan nang than pechini pon iglo lapen paklang pon iglo lapen puthot nan dak page 2 labang ke dak 18 october 2024 anis dak launch pon iglo mate paklang pon iglo asi Ning Kehang abang fitum nali tum jong si jogdon Ning Kehang pulte nali tum jogdon iktame lapen beneficiaries labang ke dak theklong si nali tum unemployed youth of Assam state unemployed tum mate service ke claim clear tum lapen ason kachong dat chot ba konane business ke claim chot tum afan sila scheme bang ke dak paklang pon iklo lapen non la 2024 dak target labang ke 75,000 youth entrepreneurs in Assam atoma sidak target bang ki pipon no la an abang phu mate abang phi tum han pipon ik pola ben benefit na litum ali la bang ki the scheme provide financial assistance to the youth of the state for self employment opportunities la pen anali tum dak tangka bang ala pipo loan system lo nalitum subsidy alun ason lo dang sinalitum apply don pulte nane business claim fan la pen ko penaan la paching thur inang puwai phis sidak la so scheme la bangke dak paklang poniklo la pen financial assistance na litum dak thek pon long ikpo 5 lakhs la bangke longji la bangke professional course applicant atumla la pen 2 lakhs an bangke non professional course applicant mate pen an kachar lang deng du pulta alang litum fan bangke dak ki ongchat atangka la bange pi pon po la pen kachar le ave konane la son class 10 an ba class it an pulotang te lang litum pan man 2 lakhs an tak pipon pola pen objective la bangke copy objective ma plote to empower youth la pen enhance self reliance and stimulate economic grow in Assam through entrepreneurship afana la pen application process la bangke dak online si apply ignak po na litum dak thek polong si interested applicant must register on the CMAAA portal and submit a detailed project report nale tu apply that pen puthot dak kidam tang hotta me la son lo project report dak ki pidun nang si kinang sot lo apornang le lote la pen nale tu interview la bang pidam nang po training stamina nale tu pinang po la pen direct mate di dbt la bang ke direct tangka bang ke nale tu beng ikono nang jang ik po la si kumad ma sikilong dun ma afran ka fly dun hot nale tu pachinik non la pen registration deadline la bangke non ki wangzi la October 18 October 2024 an se last deadline la pen key sector da focus tam la bangke la son no
kona ne dak nalitum technology agriculture lapen handloom lapen small industry lapen other local enterprise lapen previous dak page labang ke distribute pon labang ke 5.10 crore anatangkalo distribute pontang lapen kadu kabe pen dak 25,238 abang phu mat abang phi tum na solli bang long dun lo lapen state la bang kenali tum chini ponik po assam arlo state lo year la bang ke pining lo 2024 lapen mode of transport la bang ke pen tanili pulo dbt mat direct benefit transfer salang tum tangka bang ke chethabik po orunodoi kelongoteng lapen hala pm kisan puno la haita dbt yang selo mate direct benefit transfer lo lapen from benefit la bang ke self employment opportunity lapen ka apply ning zi la bang ke online se apply ning zi lapen official website nal tum dak thek pon long exi CMAAA assam portal so portal long dam te nalitum adak apply dun long po eligibility criteria lang pon lo nang puthot eligibility criteria la bang ke lason lo the applicant should be a permanent resident of Assam lapin is labang kenali tum dak 28 pen 45 years abang fumata abang fitum sidak chokdon long exi lapen the application should possess the minimum educational qualification in indicated below lapen class 10 pass an bang kenang po lapen up to class 10 pass required for SC ST candidates OBC atum an dak jokdon longi class 10 pass labang ke general kas atum hanan solo class 10 an labang ke lapen class 10 pen aki ong ba class 11 12 prote SC ST atum si jogdon long shot po lapen applicant must have the necessary skill lapen experience lapen knowledge successful engage in income generating activities jong si hala applicant labang ke asap su thek nang po je experience ta donang po income and knowledge ko son malahai hui business claim line la lahai bang chini nang po la pen applicant must have the schedule commercial bank account open before April 1 2024 la se bank account la bang ke dag nali tum thek longji commercial bank account nang je la pen kang pu la bang ke 1st April 2024 pen aprang api kang putang atum nang po lapen applicant must valid registration with the employment exchange lapen employment exchange tame dak nang kinang sorlo la so scheme of an jogdon ji phane lapen applicant should not have the difficult on any loan from the scheduled commercial bank in the past la so bank pen ma niliki pudaim bang la son la nalitum loan ki antang avidat nang po lapen only one member pass per household including husband wife brother sister is eligibility for the scheme having home pen by ni bang thom dak apply long le da innovate apply longi madule apply don jista la pen applicant who were beneficiary of CMAAA 1.0 are not eligible kidam tang ho jong sinali tum la sole jong se long dun iglo pulo tang tenali tum non api ka apply dun tu bang kenali tum apply long le dat po jong se long le ba reject plot pulte nali tum reply dun ji afan dak bangke chance bangke dolo puthada important dates la bangke ke start ponda non cheng pon bomlo 18 October ben se gedam tang 18 October ben se cheng pono la pen registration deadline la bangke non ki bangji 18 November 2024 an se deadline lo athema non 1 month pudet tamelo 1 month ane dolang la pen financial benefit nali tum dakelongji nili amuta pulo under CMAAA 2.0 beneficiary will receive financial assistance of res 5 lakhs for those who professional course qualification lapen 2 lakhs labang non-professional categories the financial assistance will be provided to installment to support entrepreneurship development asadak tu hini kisti selang litum thak ekpo hini installment ansi lapen ke apply dunji afana litum dak stame la so website long download pulte nali tum da screen long tag pon long exi la son interface na chiklang exi nili non pathiek pe nali tum hana piklang pon ekpo kicheng sinali tum la so video description long stame link long exi kalte comment box long lang dam ego honda stame nali tum link long ekpo link avi pulte nali tum la CMAAA pula son tok dam iklote google long nali tum long dam ekpo la first kolobang mana chiklang la hello la pen nali tum dak thek long ji la screen along la pen nali tum sta hol so link long berlo to son interface dak na chiklang ekpo nali tum dak thek pon long exi lapen ka apply afan lapen total da registration tang kan ma total applicant total beneficiary kan ma so details taminali tum dak thek pon long ekpo lapen dak kaduka wepen da step 4 anali tum dak thek pon long exi kicheng sinali tum registration nang po lapen apply nang po
lapen acknowledgement long po lapen kijut sila bangke nalitum scheme benefit long po mate DBT kalte DD mode pe nalitum tangka bangke long po ikpo documents copy piece nang mala soputhak stame nalitum dag lang po nigon documents required dag berote nalitum thek long po any of the following address proof Aadhaar card voter ID passport driving license nang po proof of educational qualification nang exil lapen first page of active bank account passbook name of the bank passbook sold the name same identity card submitted la sidak kipu dala sonla bank account la penalitum Aadhaar card voter ID Aadhaar card long pen stame a menching barnang pola pen pan card nalitum kipinang kinang sot la pen employment exchange stame nalitum kipidu nangji kinang sot la pen be eligibility kumadmatma pulota nalitum dak thek ponlong po eligibility process ta nalitum dak adoka details thek ponlong exi how to apply la so puthak stame dak tok pon iglo apply ji afanalitum kicheng sinili amota pulo la so website ong wang penalitum dak thek long ji la sign up puthek long ji la sign up long ber iknang po sign up long ber pon igdet pen finalitum kicheng si dak user ID la banalitum simar prana po kicheng si da nalitum amen email ID la pen contact number nalitum pinang po password la bang kenalitum dak ber thunang po la pen puthot la enter password long kosam ke bela confirmation ni fan puthol son thot dak ber thunang po password ki bi pon angzila bang kenalitum da screen long thek pon long exila settings nalitum binang po la pen puthol la captcha ba da so penan an pen dak number doji la so number nalitum dak ber sin nalitum samena po la pen aplang process nilinon na peklang pon ektidat po atheban nilinon ka apply pg abang phu mate abang phi bang ke maduta vela sinili peklang pon ektidat po la sipinia video long bang la anling ton pon igna la so scheme nalitum prabjen pen jog don igom mate apply don igom ke long long le labang ke protect delos tame kopai do pute long don ikpo la se prabjen pen nalitum jog don igom do mithak me katu kawe Karbitis 2.0 YouTube channel long kilangara to anfans tame nilhen pen cardom to change your